ariko Kanyo ikintu cya mbere mbanza kukubaza ndakubaza ni how do you feel? I feel Peter. Kanyo wabyishe bari nagari nta bintu birimo. How do you feel? Munuzi mu Rwanda ni feel Peter. Ongera usubiremo. I feel Peter. Ongera usubiremo. I feel Peter. Ongera usubiremo. I feel Peter. Oh, ceceka wisakure. Nta cyongereza cyawe. Reka wowe nguvore kubaza Nyaxe. Rata Nyaxe reka wowe mwibariza akabazo. Nakuzo wajya kumva mbaje ikibazo gitangiye muri 32 harya 32 twari tubonye iki? Tubona ubwigenge. Reka nkubaze kuko ni birebire. None se ubundi warashe ku ntego. Nari Nyaxe wava ku nzoga. Wapi? Nago bishoboka. Kashwi. Hari nuzi gusengera ngo zinywe nabireke. Hari rwose ibyo nabireke. Ahubwo bibaye byiza wabanza ukamumbwira niba umuzi. Nkabanza nkamurya nk'inkonje byinga mubazo w'isi. Sha ndakubwiza ukuri nawe muntu mbonye ukunda inzoga ku rwego nkuru. Kubwiza ukuri ko nta nundi uzigera ubona. Ubundi Nyaxe kubera ko unywa inzoga nyinshi we nta mwaka ushira udapfuye. Mwana nzaba nsise ngo yusi kivi cyase ubwo wundi azavaye. None se so yarazinywa? Byo biri mu bintu bijya bimbabaza. Gute se kandi? Kuntu yarabayeho nkahita mbona nari mfite ababyeyi babiri b'abagore. Reka nta mugabo utasomye kwicupa. Hanyuma sarangije. Arangije agiye kubihuhura abapfuye imbere ya mama wakanywa gasha. Mere wawe burya ngo inzoga. N'ubugararye niza busongesha maze. Nako narimbiza. Ntago wari warya ubugari batekesheje imitsi. Ngo uti? Ntago wari warya ubugari batekesheje imitsi. Imana y'u Rwanda ubwo ni nka gute? Nyine kuri ubanza ukabiza amazi imbere yo kubushyiramo ngo busonge. Ntaba ari amazi wabijije akaba ari mitsingi. Imana y'u Rwanda. Mitsingi yabize ubwo ntiyaguhitana. Aho usanze utayinywa yamuguhada. None se ubwakoresha nka mitsingi zingahe koko? Irwa n'umubare w'abantu uri gutekera nyine. Oya ndavuga ari nka mama wawe wenyine. Ariko yari nka mama wenyine agatsima rya akaba ari akamitsingi. Kandi ubwo wasanga yarangije kurya arenzaho kandi. Kamwe katoye uruhumbu rwose. Abambwira achievement yawe. Achievement ya mbere nagize mu buzima bwanjye. Yimbwiye nge ntago nayimenya. Gerageza ariko nk'umuntu nzi rwose w'inshuti yanjye. Ahita uyivumbura. Okay. Nuko wavuye mu ishuri ziri gusoma no kwandika. Ntago ari iyo. Nubwo nabyo byari sawa. Harya wavuye mu ishuri ugeze mu wakangahe? Wa gatatu primaire sha. Ndabyibuka icyo gihe twari turi kwiga ikinyarwanda tukize kugihekane cyabyigwa. Ngo byigwa kigizwe n'ize ngombajwe. Baya na wa. Ndumva byibuka sha. Ndabyibuka rwose. Mwarimu w'ikinyarwanda icyo gihe yaduhaye urugero rw'icyo gihekane. Numva icyaka kise kinyice mpita nisora. Sha nawe uruwadanje kabisa. Ngo byigwa. Ukarabywa. Nibaza umuntu uzankarabya ku myaka nari mfite icyo gihe ndamubura. Twagiye ahubwo amahirwe ya kabiri. Ko ka achievement irenze yo ngiyo ni iyihe kuko? Zirahari mani wowe wibuka neza. Okay. Kuba waraguze moto. Wapi amahirwe ya gatatu. Subu ni iyihera. Nakubeshye ndayibuze. Neza. Mani nayo nzi.